Kao i uvek, Aska vam donosi ženske teme i tako i ovog puta. Nalazimo se na sajmu Vintage odeće, koji je jedina manifestacija ovakvog tipa koja se održava u Beogradu. Zašto je i koja je uopšte poenta Vintage sajmu? Poenta je u tome što vi markiranu garderobu koja je velikog kvaliteta možete da nađete po skoro duplo manjim cenama. Pre svega, treba da znate svoju građu, naravno, koliko imate kilograma, to isto dosta zavisi kako će vam haljina staviti, i boju koju volite i koja vam odgovara. Dakle, naravno i da li je haljina elegantna ili vam treba za svaki dan. Ja sam ovde izdvojila nekoliko, na primjer ovakva vrsta haljine prosto može da stoji svim ženama. Dakle, ukoliko imate obline ili nemate, svejedno kada ovo obučete izgledat ćete super, ne morate da brinete mnogo o tome da li je haljina uska ili nije, da li će vam nešto ispasti, da li će se nešto vidjeti ili ne. Ovaj model je sjajan zato što je visokog struka. To je također još jedna stvar koju morate da znate, to je koji model farmerke vam stoji. Dakle, da li vam stoji visoki struk, nizak struk ili srednji. To možete da odredite najbolje po svojoj građi, a s druge strane ogledalo vas nikad ne laže, tako da ćete vidjeti šta je najbolje za vas. Pored odeće ovdje imamo i jednu od najvećih ženskih ljubavi, naravno, pored muškaraca, a to su cipele, tako da ajde da pogledamo šta imamo ovdje. Ako tražite štikle, veličine štikle, nemojte se zavaravati da ćete naučiti lepo da hodate ako do sada niste. Naravno, možete da vežbate kod kuće jer damski hod je zaboravljen, tako da je to još jedan savjet koji imam za vas. Kao pre, knjigu na glavu, štikle na noge i hodajte hodnikom dok ne naučite kako se lepo hoda. Postoje različite vrste torbi, naravno, ali, na primjer, torba kao ova jako lepo vizualno izgleda, ne može lepo da se zakopča. Dakle, s obzirom da imamo već problema po autobusima sa uzimanjem stvari, novčanika i ostalo, što se meni jednom dogodilo, moram da priznam, najbolje je da nađete torbu koja se lako zakopčava.